Karbi Nagaland Aduya Hoy, Karbi along Lake Karaikom Tech Japan, Border Driver Welfare Society, Amen Pen Side on Dagi Clem Kedam Kapangcheng. Nijang Longri Karbi Lamet Amayasa Himadim Petir Pontanglo. Parokwa pen Panjuri Kacharia Rong, kilometer creep ho ajak keceleng atau inghan langbung lang pret pen sirong ara datum celeng nang bom lang. Kardom, Kadnius Abirta Tanbang Niliarun Lekte, non Birtang Tanpen Arjikta. Karbi Nagaland Aduya Hoyalong, Karbi along Lake Karaikom Jiapan, Border Tribal Welfare Society atumpen Pregjama Saikadeng Pangcheng. Border Tribal Welfare Society atumpen Kichingsi, Kacheleng Joy Ki Joy Vanjia Pan, Nagaland Ahoya Adai Clock, Dimapurong Supia Dumpen to Warga Selamasai, Tekponong Lulapen Prabjin Pen, Karbi Rongta, Sengpon Popusi Chithandrikti. Nona matki ki juna lang awar saya belang lapen rihinga me ki pon jia phan nujok I pon bomlu non lahaya side doan ki klem pon atum laki Karbi Student Association amai phu barim leoning leng abarin Karbi Autonomous Council chairman J Milik that word pe lapen ari sang ho tum cherap chitudun Laso asai ki claim koan chunji chunche laki apor si chini dunpo lapen Karbi Anglong pen Nagaland aduya hoy apu thakta alang litum pen koan si kama thakapar siklone laki muapor si Karbi Anglong ara latum chini dunpo sita non amat ki do de sang si pen Karbi Anglong along le Karaikom ji amen pen sai ki claim pangcheng pon bomlo Kedam tang jitini pai cap arni hamren along nijang longri Karbi Lamet amai ningkani si mahanggetek arni Katalon pon along iam rupsing teron pen mai along kele asai hem lapen along le setamin nang pidun popu alam cakateng si pinini pai chiti great talk arni adima klong lang si petir pontang lo Nijang longri Karbi Lamet amai asai hem ki kimjia phan chekroi sarpen hamren hitia barim SBI ahem aban along sik adima klong petir pon lo Pinia labang so asai hem ki kimji adima klong kelangda mahut em rupsing teron pen jasi alang li long Karbi Lamet amai pen bidaram rong pi longri amai pen khorsing teron rupsing teron lapen Karbi Lamet amai hamren aro amai pen mai phu hemari teron chunbang Robinson terang bachethang chunbang hundor singkro lapen jutang chunbang chatra pator atum chetongdun non amat ki SBI atum ki utang ahem asar nung mesen lang laposi ahem arpong inghap monhap paisong lapen atowar hai kasalok asai abang lek klempon lonang pusipini adima klong kelangda mahut cheparai ponlo lasi pini pena bangbong longli allotment asai tanglote sai hem kasalok kepangcheng phiji ji aphansi em pen pachini Parokwa pen Panjuri Kacharia Rong an kilometer creep ho kacheleng atowar Congress arni selam phrui pen pini arni BJP Parivartan Sarkar pu arni kaselam pipe ajok inglongari ki do keong dung arong aradatum inghan langbung lang plet si cycle bike car lapen akeng pen lahai atowar chelat nanglo Parivartan Sarkar pen atowar ke lapuson henlo mapusi ki ong dung aradatum pherangki humrida mahut ningjidun bangso atowar ki krong put arong amokha laki Parokwa pen luchok Lokso arong, honteron arong, inglong kiri garo arong, sarki arong, jeng phangcho arong, sampri phangcho arong, adai hanse arong lapen, Panjuri Kachari arong amokha hello. तो महीनी तब देख लंग है Kiong dung arong ara tum ka chehla ki sung hangjo hanghaya towar laki number 16 Nomati constituency ang kang sidolo. Lagi kudang lo cepat am ke, Parokwa pen ke. non malum so paraphan birtan mungton pon iksina Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at
7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Hinamo phi buthot birta long wangthulo langhin vidisia sai hemalong chitini phai kretrok arni adap por phai kresia pormalom pen langa ok asokeron asai gedeng Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram long hang lapen EM Torendra Burma tum kapin khara teng pen pini langhin VDC Chairman Khonsai Basumutari pen Jalin Ponsi lang oga soron pon lang oga sokeron pon along kadok kave bang pharoi si beneficiary atuma aphan ron pon lo lapen lang oga so kadok kave John Suri Phokep an ron pon lo pusi VDC Chairman Khonsai Basumutari pen pachini pon Pini lang ok aso kiron asayalong langhin BJP Mandal pen Sunil Kumar Boro chitong dun. Korkanthi constituency ke parlo Phongbrik High School along chitini phai krep arni arni tilihini apor malom pen BJP atumpen mass joining a program ke padopon. BJP tumpen mass joining program ke pedo along Congress pen bang thongkep rapho abang pu bang pietum BJP along chingbaidun. Doloing ti pen kacharia mayalong lamthe lapen aluhi kapajnia por chatra inti pensia porenlo mailong aluhi sarpuamen pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Raju Tisu chitong dun pen BJP long kaching bedun atuma phan aninga klong pen dengpon BJP long kaching baidun Jacob Hanse pen lamthe ke jai pon ateng ke Congress asong pen cheu si BJP long ching baidun nang ko kalam the bang ke Korkanthi Mondal Congress atum ke ja chok chede ning kang sam dunde a joksi EM Raju Tiso angno bang thong ke pra foral tum ching baidun lo pusi Jacob Hanse pen jai Karbi prime time bang lapan sekan tong pelo dome thangme kurbang thu